Informative, entertaining, and straight to the point. News Avenue, where the truth meets the streets. Shoot. We back with a bang, you know the story. Kamala Musizwe ngakaplose namhlanje sihanjelwe umntwana waseNdlunkulu osivakashele namhlanje uLundi Ncamu uzosichazela ke uyamazi uLundi I'm sure usukwambona kuma social media ekhuluma izinto ezihlukahlukene so sizithi kuyinaba ke namhlanje mhlambe kuhluka ukuthi usike ekhuluma zishona le phambili kulokhu kuzobe kunomuntu ombuza imibuzo ngezinye zezinto ke engicabanga ukuthi zithinta abantu kakhulu angibingelele mntwana Ngibingelele mnumzane uPlose ngibingelele nakubabukeli bakho. ngibonga kakhulu iNews Avenue tell your friends about us ungakhohlwa ukulike usubscribe usifollow nje emakhasini ethu and asicini ngokuba nepodcast kuphela siphinde sibe ne-newspaper online la updates khona abantu ngezinto ezenzakalayo politics human interest stories business sports by the way bafana winile in case usukhohliwe angeke lento ngoba isikhathi sethu sibuye sibe sincane kanti ngiyamazi umntwana ubuya lule so vele nje singabusayibuza nje ukuthi usuka kuphi ubani but ake siqale kanje mntwana ukweyiphi indlu laphana ebukhosini because abantu bayayibuza ukuthi umntwana uLondi khona baze baphumela obala bakuchithe ngendaba yokuba omunye wabantwana osithatha usibeke Ngizokhuleka ke kuqala emakhosini bengisabingelela ababukeli bakho thoma ufika la ufika khona ube amaJuda ufike ube yiJuda nawe kodwa ke ngokukhulu kuyithoba ngizokhuleka emakhosini ngikhuleka izizwe zonke umntwana uLondi umntwana ozalwa isithole sasendlini yasezulwini kamntwana uDabula amanzi kaMpande oganele kaNcamu mangithi isithole kusho ukuthi umntwana ngiyenza iexample ngomntwana kaphinda ngene ukuthi umntwana aphinda ngene uzalwa isithole uMagogo kumntwana kwaphinda ngene kaButhelezi kaphinda ngene in short into enjengaleyo mhlambe enye into econfuse abantu ngiyathi kusho ukuthi umuntu usuke engasazi isiZulu umezothi indaba zasekhaya komama umethi indaba zasekhaya komama yena eqaleni maye emsamo wakhe uqala ekhaya komama ababale ekhaya komama mhlambe bese bale ekhaya kobaba zingaki ingane engabashana ezikhona nje ke njoba nawe mfoka Blos umalume la egcekeni uzothola ukuthi ingane yadadweni ibiza isibongo saka Blose ngoba mhlawumbe udadweni akaganile o ingane uyizalele ekhaya mina ke uganile umntwana ongizalayo uganile kaNcamu but ngikhuliswe ohlangothini lakaZulu mhlawumbe abanye bebe confuse ke lokho ngoba mhlawumbe abanye babantu abaziwa kakhulu endlini yakamandla kazi umntwana uZebloni ngihlalile kwakhe esaseyimember yeParliament esebenza umuzi wakho sempangeni mhlawumbe nomfowabo umfundisi uIsrael nabantwana abanye ngokuhlukana kwabo ongawo ukuthi ngikhona la ngifunda khona one of ama boarding it was a boarding home because ngangilast born yase boarding home kunezikole ezihlukene siphuma khona ngodlamele low 80 something bangixoba nje ngifundela first term bangixoba sikhishwa iqembu thizeni engeke ngilibize ngegama la ngoba bekukholela ukuthi lezi ingane ngoba ezinye iningi ivele emadolobheni ingane mhlambe somabhizinisi abanye kushuthi iqembu bani basikhipha nganqoma lelo la ukuthi hayi mina ngisabuyele kulesi yasikole first term kwakufanele abazali bangithathe baye la ngizokwazi ukuthi ngingeniswe khona that's why ngahamba ngafike ngafunda khona eNhlwathi umbuzo kuzothi uma ngifunde eNhlwathi ngizalwa kaNcamu ekhaya isitolo sasekhaya endaweni nje itolo bezila ko8 ezasekhaya kuphela ubaba bosomabhizinisi nje all over the province ngizothi ngihleli ngifunda kulesi sikole ngifunda kuso because it was lower primary ngingene ngoba sekufanele ngingene esikoleni ngoba sengithe itheme elandelayo mina ngisayi but bengihlala kuNdlunkulu wakaZulu khona lapha phesheya kweDipa and abantu abaningi bazonga understand ukuthi yini eyenza ukuthi makukhulunywa ngendlula methu mesizulu kuthiwa wabhabhadiselwa eSheshi eNhlwathi yini makukhulunywa ngondaba ezithu senzo umchunu ukuthiwa undaba ezitha kwabonakala engene indaba zakaKhangela
kukhulunywa ngani yini ezokwenza ukuthi ihlanganise umndeni lo wami nengome la bayazi abasonto emaromeni ukuthi kunendawo ekuthiwa isengome lapho mhlawumbe abanye bazothi setiye nengome nakwezinye indawo angifuni ukungena kuma details kakhulu a compromise umndeni but fanele omunye ke nje osebenzisa ilogic ayibuza izinto ezinjengalezo lokhu kokuphambi kwaba sikiye kongekho phambi kwabo mhlambe ngibe ingane engahlala ngakhulu ekhaya because ukuzalwa kwami nje from umntwana engikhulelwe ngina 4 months esiswini ngibe ingane ehlupha egulayo kusukela that time esesiswini for the 10 years ulandela asike isibhedlela mina ngangingasazi KZN ngayihamba zonke kungazwa noma ngiphethwe isifuba iTB noma ngiphethwe iasthma noma ngiphethweni up until 10 years ngeke ngisangena kulawo ma details ngoba awomndeni kakhulu ukuthi yini eyenza ukuthi bese bengisusa ekhaya but then still ngizelwe bengingahleli ekhaya bengihleli endaweni eziningi mhlawumbe bengangena kwesinye isikhathi kuzona ukuthi why up until ke bekwazi ukudiscover ipurpose yokuba khona kwami mhlawumbe even ukufunda may his soul rest in peace umntwana uMelizwe abantu mhlawumbe ebusheni bethu umntwana umthokozisa abangaziyo undaba ezithumbambo ubo umnikazi wemushroom restaurant abona abantu abangaze ebusheni bami lapho abangafuniseli mhlawumbe kaLinda uZulu nabanye uya understand abaqhubeka nje mntwana I'm sorry to interject but isikhathi esiningi abantu abanjengami bakubonile lapha ngenzela uku fast forward bakubonile lapha kusekhona isilo samabandla umdlokombane kakhulu wawusuqala ukuba active usondelene nezinto ezenzakalayo because sikhumbula usomabhizinisi engingakubiza ngosomabhizinisi ulekelela nako catering and all that stuff but i-question yami ithi kungani pho mntwana kube nabanye abantwana abathi abakwazi understand okay angiqale la kubantwana abathi abangazi let me clarify that because into ebhalwe ephepheni iyona ezohlala ihlalise ingqondweni zabantu ukahle ngoba ngikwazi as far as back la ungibuza khona ngizobuyela lapho kwakubhala uNtsele lapho uma ezobhala ngesikhathi kubangwa ngokwesihlalo bekufanele kuhambe kuhanjiswe izinto ezithinta umntwana oSimakade noNdlunkulu uMankosi and kune paperwork ebesiyibanga nomgabadeli uqala kukhulunywa ngezinto ezithinta izinkantolo nayo yonke into umgabadeli uDladla umqondisi uDladla ke wabo director wamasipala kaNongoma engaphansi kweqambi leNFP usabuyela kube Newcastle manje waphinda omunye walabantu abenza ukuthi amaphephe eNFP angakwazi ukungena ukuze iNFP qualify for lo khetho la ngalesa sikhathi umsindo kusuke ekuthenini ukuthi yini ezokwenza ukuthi nirely kumgabadeli ukuthi akahambisa ama court papers ekubeni umgabadeli uthinteka lapha ngalesi sikhathi kuxatshanwa ngaleso sikhathi kubangwa ipaperwork le yaseNdlunkulu mina engilokho ngimi ngonyawo lodwa ngithi mina ngazi ukuthi umgabadeli ume interview athi okokuqala ngisiye ngisho waseNdlunkulu ngisho abantwana bayangiphika but umntwana umbonisi were not interviewed for that mhlambe kuke wabala nesititi khona sengena no babu washela imhlophe no obani wakamchunu usisi lo kaMchunu ngikhohlwa igama lakho sebizo ofike laphi obuselaphi befuna ukuzoperforma kuleyo event yes and ukusuka kwabego bethi bamenywe yimina umbuzo wami wathi kubona nisuke eGoli mihlanke benihlale nifike eNdlunkulu nifuna ukuperforma yebo benikhuluma nami impela but yini ezokwenza ukuthi nithi nicela imali kumina manje zo petrol nani emhleni benihlale nifika nithi nizovolunteer eNdlunkulu and angikwazi ngabalandela iconversation yabo ukuthi ukusuka kwabo babetheni bathi umntwana ngishabe kuthi 5000 bo petrol but abafikanga kwa kwi-event because bajike ehlihluwe edrobheni abafikanga kwakhona emcimbini wakhulunywa ngabo so ngaleso sikhathi ingalesi sikhathi kudonsiswana lapho kwabhala le nto but abantwana bakaze baze bangiphike nanini because umntwana umbonisi sengineminyaka ngisebenza nabo umntwana umbonisi nakho kuzovala abantwana abaningi babengakangijwayeli ngaleso sikhathi because kuthema ngabe kukakhangela umhlangano amini kakhetha umhlangano owawuhleliwe ukukhulumisa iwili ukukhulumisa isihlalo wawukade uchairwa umntwana wakaphinda ngene lo mhlangano ngifike mina a bit late cause ngaqala mina Royal Protection SAPS lo waseNdlunkulu ngase ngiyahamba
emhlanganweni ngufica umhlangano usuqalile usuhleli ngiyafika nje kuphawula umntwana Thokozani kusabanga ukuthi isihlalo kufanele siyephi kusachazwa isiko nayo yonke into ahlala phansi umntwana Thokozani kwaphakama umntwana aphinda nginwacela ukuthi ahlale phansi awayeseqedile ipoint lakhe umhlangano kwakwindlunkulu yonke ayiphelele kwaphinde kwasukuma umntwana umthokozisi ababehambisana nethimba lendlula mithi lababehambisana nethimba lika kamntwana umntwana uSimakade at the time then kube nakakhangela ababehlukene kawu3 khona uthi umntwana uSimingayo umntwana ubamba indlovu umntwana uMisuzulu kakhangela so uma ngifika mina ngifika ngiphethe amabhuku lawa mina ngenza ukuthi ngikhulume till that day ngiqala ngivinjwe ingane zakakhetha yaso cela ukuthi ungangena emhlangano ngithi mina ufuna ukuthi angiqualify ungena emhlanganweni ngobani bathi yes we know usebenza usebenzile nobaba usebenzile nesilo but njengamanje umhlangano udinga abantwana izindlu ngithi mina lo mhlangano wezindlu lo ola ngiyaqualify ungena kuona and lezi zinto engiyiphethe izona ezidingakala kulo mhlangano kuthi ke kuqede kuyona ukuthi mangabe sengithi mina ngiyasukuma kuphakama umntwana waphinda ngenathi hayi ake sithatheni bahambe bayomhlebela kwasuka umntwana Nandosi futhi wahamba wohleba kumntwana waphinda ngene umntwana the late umntwana Nandosi wasosuthu kuthi umhlangano sicela siye etiyeni sizobuye sibuye vele silinde nojaji uzofika ngo4 ayi okay umhlangano uhlakazwa ngokuthi kusayobanjwa itiye ay kanti kuliwe indaba ukuthi cha lo yabona lamabhuku ekuthuthuza nawe la hayi imkhipheni ongawo ukuthi kwaze kwabanjwa kwabizwa amaphoyisa obona obhanda lapha kwi Royal Protection ngenhlahla kwase kufike amaphoyisa unational nabe intelligence bese beplaceiwe sebesebenza kakhangela because already kwase kukhulunywa ngendaba yokuthi kufanele kubhekwe kakhangela akayiwa kakhangela yethu ongangokuthi kusukela ngaleso sikhathi kwadliwa kwaphambana egcekeni kuthiwa intombazane uthi nje awuzoqhubeka lo mhlangano wayizofanele bekhulume into engekho la kuyiwili asikhulume ngalezi zinto ezibhalwe phansi ngoba zikhona bese sisebenze lapha ekwazi wayi bezodukisana ayikubangwe lokho ke ngiyakhumbula ukuthi beqala besuka abaningi ngasala etendeni nomntwana uVanana wasendlini kaMinyamanzi athi umntwana uVanana yabona bonke labantu abaphikisana la ngokombono wakhe I even have the clips mina ngisebenza ne evidence mina bablosa ngisho ungaphika ukuthi ngoba uthi wazi unegama unjani mina ngisebenza evidence nje angihluphi kakhulu athi umntwana uVanana cha yazi lento enzekala bekungafanele thina zindlu ezinye ngoba indlela kaMinyamanzi yeba inkulu but ayingeni kulezi zindlu ezinezwi I mean ekugcineni ukuthi ayithathe final decision kodwa zizonke ihlanganiswa kulezi ezu12 13 ngendlela sosuthu ziyakwazi ukuthatha decision so athi umntwana uVanana mina bengibuka ukuthi ingane amazinyane noma bazo nobaba bazo bebalo umntwana umbonisi ke nomntwana uLindi bonke lapha ake bahlale bodwa ngoba isihlalo sendlini yabo baxabane bedwa ngoba ngese sigibelwe ingane zakhe bezidelela ke amazinyane ngesidelelwe izingane thina ingazi nokuthi sikhona singobaba bazo nani noma no auntie zingazi kwenzalana ake ixabane nje nabazali ngoba ayizidelelile bo bese thina kuyimasa sizosho ukuthi sithini kodwa bona sebeqedile bebodwa endlini ethintekayo okay kushuthi ngaleso sikhathi beze kumina bezongicela bese bethu umntwana umbonisi cha mntwana ngaleso sikhathi umntwana umbonisi naye ubekwa labantu abafuna ukuba yibamba lesihlalo sixabane nomntwana umbonisi asikwazi ukuyena emabambeni esihlalo ngoba niyalazi iqiniso ukuthi kwenzakalani ahlale phela mina babloss iyodwa into engizondelwayo uma kuphoqa ukuthi angikhuluma iqiniso ngebhadi ngisebenze ku space abantu begama abakhulu abasatshwa abadangerous abanye babo but ayikho into engizoyishintsha because ngigrunyelwe phe kwakho ngiyakwazi futhi ngiyayazi necapacity yabo iqala phigcina ukuthi bona ngaleso sikhathi kwazi ukuthi udangerous if it means angifela iqiniso angilifela iqiniso I'm prepared to die anytime we understand as long as ngikhuluma iqiniso okwakho kokunye because nginikwe responsibility that is too great ukuthi ngadlala ngayo so uma ngabe ke sekuhlakazekwe kanjalo ngiyakhumbula nje baze bathumela amazinyana kakhetha esehlangene nawo kakhangela abengazwana wodwa kodwa azwana ngami nomntwana uNandosi bangiceleke sizocela cha umntwana akathi usiphumela namaphoyisa asemlandeli athi amaphoyisa uthi ngithinteni angiqali phela mina mawuthi uyangibopha uthi ngiqinqike phansi ngihlale phansi ngithi hayi ngithathe ngangahambi ke ngendo hayi into zami ngoba phela ngithi umthetho ngiyawazi mina futhi ngiyayazi into engisuke ngilwela phekwa njoba nginamabhuku mina engineshoba yawazi at the time sebeyakurecognize umntwana ukuthi nawo umunye wabantu angithi wena usezulwini ku double amanzi yes sebeyakurecognize abanye abantwana because iquestion yami ihamba lapho kakhulu you know what the difference between mina nabanye abantwana
i-title yabikhona but ayikho that important ukudlula umsebenzi engiwenza la Oh, mina. yeah. Mhlawumbe abanye bahamba babe nemingcele bengabe sakwazi ukudlula because bona i-protocol yezindlu ithini. But i-problem mina yami i-protocol ngifikisa ekugcineni ngale up to abameli, up to ama-office, up to ama-assets, up to i-will. That's the difference between mina na wonke omunye umuntu, because even if bengasiyeka umntwana, if bengina that responsibility iyafana nokuthi ujaji akasiye umntwana. But umsebenzi wakhe umthathe wamfaka la emsebenzini wasendlunkulu. Hence ubekade ebizwa azoletha izinto zasendlunkulu because umsebenzi wakhe selokhu abakhona kusukela 1994 kusukela into yengonya ama transport indaba kuamendwa into ethinta indlunkulu and other things, even ama assets, even as private izinto ama investments la agcine amanye kunenzolo zokuthi ay mhlawumbe umntwana I mean oKhumalo, oDr Khumalo abavelanga nje kwaphela ngabo, but there was a query ebikhona with regards to ama-park home akaNongoma akhomba ukuthi athenga ngo 380 million ama-park home obona ukuthi okushuthi ayethe ngalo 380,000 oseceleni kwe-million and something. Kwaba nezinto la idonsisana khona noJudge uNgwenya ezinye ke ezikhona kwababophayo kodwa bangabophile in some of those things. So igama likamntwana is neither here nor there for mina, even if likhona, but ke nalo something engafanele ngibe apologetic about it. We understand. So it's something ongeke uzistrip kumina. It's not ukuthi ngayichoose iyona eyachoose mina. We understand. Bengifuna si clarify indaba ezitha because into eba inkinga kulezi zinto besiphila emhlabeni ilento ethi lona kukhuluma esibani. Ubani lona kuyo yonke lento eyenzakalayo and isikhathi esiningi nokubonakala ukuthi engathi all over lo all over mhlawumbe nakhona futhi ngizosho kanjalo Magebe because kuneyinkinga engicabanga ukuthi uzama ukuyi-address ezintweni eziningi. Abanye abazi ukuthi mhlawumbe uLundi besimdescribe okay uSizwe Plus journalist understand that besibuyela ngala kumntwana sinenkinga yokuthi ora ngingasho ukuthi sinenkinga kunenkinga ethi umntwana i-social activist uzombona engena lapha ephuma ezama ukulekelela nakoNongoma municipal managers awu2 uyambona uyangenelela lapho into ye-MK bekunenkinga yo Mary Party no advocate Mbusisiwe Mkhwebane nangu khona nangikhuluma ngendaba yanathi inhleko engathi uparachute ukuze abe la ku-MK and manje siyadideka ukuthi who is this person? How do you describe yourself and your role? Angize kumsebenzi wami. And I think it confuses people a lot. Izophinda iphendulo leyambuzo ongibuze ngangawuphendula but ngaqala ekufuneni ukuchazela ukuthi ungibone kudala ungibona uyitshela ukuthi hayi usomabhizinisi uyambona nangiyala ezintweni zami dlokombane engabuze emkhosini womhlangano amakwenzakalani. Let me explain iqala mawukhuluma stakeholders office of the Zulu Kingdom. That's what I always quote ukuthi abantu bakwazi. Ku stakeholders office of the Zulu Kingdom sinamakhosi amakhosi wonke kunamakhosi oselwa namakhosi abekwa wococt namakhosi amaplaza sihlale sibahlukanisa kanjalo ngoba iyona qinise likhona lele singesithi run away from bona yikho kuyathiwa plus or minus 321 amakhosi but awoselwa ayisibale esiqondile. Why awoselwa indlunkulu ikwazi ukukhuluma ngayo? It's because kusiyisa kulesi sigungu sokuthi indlunkulu i-institution uma ukhuluma ngendlunkulu awukhulumi ngesilo sodwa, ukhuluma ngesilo yebo ukuthi uyi-trustee kunama trustees amanye athinta le cabinet engikhuluma ngayo yezindlu ezingena kulamakhosi awu 321 thina sibabiza abantwana abakhulu amakhosi akaZulu ongena etsheni oMandlakazi Matheni wonke lamakhosi akaZulu angena kulamakhosi abantu abawazi evela kuCoct bese kuthi wona a represent izindlu ezinye ingaveli kulamakhosi kodwa zikhona over 43 ukuthi bona bathathisela kwindlunkulu le. So amakhosi lawa ama-clans angaphansi kwendlunkulu lamakhosi uma inkosi yakaBlose noma ingekho inkosi yakaBlose uma ezele umntana enkosi. Mageba, I'm sorry to interject.
umuntu ophethe amakhosi esifundazweni sase KZN Inkosi Ushinga. laphana lokho angithi angiclarify Bese ngisho uBloss sibonga yabo ngiyazi ngiyadlala. Uma inkosi uBloss esaphila abe nomntana enkosi wesihlahla. Umntana enkosi wesihlahla in as much as efihliwe bekiwe lapha bezelwe ngokuhlukana kwabo ngoba kuyenzeka kube nendlunkulu la egcekeni bakhona nabanye. Umntana enkosi uyayethi mayisezelwe athathwe ayiswe endlunkulu. Kunemcikilisho yakho ifile lomntana enkosi osuke ezohlala esihlalweni indlunkulu inalawo mafayela. Whether ukhokha khona noma ukukhokha it has been practiced for years. So leso sigungu leso ila sixabane khona nomfundisi uthula sizwe mayithi ukhipha umntana umbonisi efika kakhokha first person he fired kwaba umntana umbonisi ambona la because uthatha ama politics asendlunkulu esihlalo nento ayibona phansi kanti akazi ukuthi labo bantu babekwe obani bafika kanjani. One, it wasn't his place because yena akasisi silo. Yebo kakhokha but kune mandate esuke kungesiye yakho. Uya understand. Mina umfundisi uthula sizwe ngimexpose ezintweni eziningi bekufanele asebenzele phekwazo ama file esikhuluma ngawo. Now umefika yena ugodle lo mbuzo ngoba izosilahlekela la siqale khona ugodle lo mbuzo ngizofuna ukuphendula futhi yazi manje ngicathi uzanaso le story ngiyasilandela manje ukuthi indaba yokungena komntwana ngamini ka umfundisi uthula sizwe kanjani ungena ke because yena at the time umayor waseZululand and bekuzonganakeki if esebenzisa ibudget because they've been servicing indlunkulu in any case ngenxa ukuthi indlunkulu yonke ingaphansi kweZululand the district and on top of that ubuso bukamfundisi uthula sizwe wonke umuntu ubonile participate as the mayor not as ifamily kaButhelezi akasisi sihlobo sika Nkosi uButhelezi because what also confused people they thought iyona ngane kaMntwana kaphinda ngene of which is not so uma sesiya kuye ke mfundisi ngambeka yabona izinto engibeka zona ngayibeka zonke la nama politics wakhona beka nama file but my catch ibikephi ubengena choice because ngifika ne docket elikhomba ukuthi umfundisi uthula sizwe fanele ngabe uyaboshwa for stealing 33 million ngaphansi kweZululand for ama cases akhomba ukuba umsocongi akhomba odlamini owabuwalawe egarage engine nobani that are with the Hawks. Ama Hawks did not do anything about one. Lithela mina ukuthiwa la mfundisi kwinto ethile ngilithatha bese ngilibeke eceleni ngathi engikuzele kuwena ukuthi sidinga ukuthi ube uprime minister kodwa irresponsibility yakho is to deal specifically nalabo abantu and also use the budget yeZululand district oku outside ama comply ngokwa accounting officer which is your manager kamasipala uzokusebenzisa uzothatha 2 million lapha kule budget la engazi ukuthi uyishonise yipi. That's one of my evidence mina engathi mina mangathiwa ngihambe ngoma standini ngoba ngiyamfuna umfundisi uyathula sizo account ngamtshela ngathi uzoboshwa khona. Kodwa njengamanje nansi inkinga esibhekene nayo I gave him all the files awengonyama transport all the cases including ne case yendlula mithi yalama million ongibuza wena elathela indlula mithi ayinalo ngisho cent ioffice alinayo ngisho cent that's why ngithi every day mina indlunkulu ngiyayiservice but abantu bacabanga ukuthi mina ngifaction kanti angisifaction ngangikhuluma okubhalwe phansi and indlunkulu konke iyakwazi umbuzo wami uthi ke but why ungasibizi isilo ngokuthi isilo uremain mntwana akekho ngimbiza ngesilo every time mangikhuluma ngama cases ukuthi lo kwi-throne vele ngiyayibiza indlula mithi ngesilo ngiyayibiza yes ngiyasibiza remember babu Bloss it's not my place ukubeka amakhosi but engangikhuluma kubhalwe phansi whether the other faction izokuthanda noma izokuthanda and amakhosi awazibeki whether iterm yakhe office fanele ibe mfishane noma kufanele ngibe mfishane for the mere fact ukuthi usebeke esihlalweni fanele ngiservice kungenjalo ngaba amabamba asiwaniki indawo yawo uya understand kungenjalo umuntu okhethwe ngorong baningi abantu ebukhosini abakhethwe ngorong it wasn't my place ukuthi kwenzalani kungenjalo ngaba ngimservice till up to now I'm saying enkantolo nabuye enkantolo akusimi mina ukuya enkantolo remember kuze kufike enkantolo ukuthi ikuphi le justice efuna wena because njengoba enkantolo wena uya rallying behind this isilo or yini kwenza ukuthi nje ubetrigard uthi inkantolo babu Bloss
ngeke ngawuchaza umsebenzi wami iqala umsebenzi wami le ndlunkulu esikhuluma ngayo ezoba ne straight plan for the first time ngo-August, end of August 26 27 28 sase sisibhukhile even na before kozungunes ngoba indlunkulu ayinayo imali ukube kuthiwa le mali enikhalela ngayo intela inayo indlunkulu ngabe yenza noma yini ngayo and the lifestyle enikhuluma ngayo ugovernment owenza zonke lezi zinto ihamba abantu bokuhamba ibona abayithengayo ibona aba-inflate ama-price and what not. Government ushukuthi mina ngikhuluma nge-office of the premier ngikhuluma ngama-officer responsible i-office of the premier ngeke ibe nemali nayo intela yami intela yakho baba Blose, that's what I'm talking about but indlunkulu again kaZulu we have ama-assets thina okuyiwona le wena enina asubsidize le ntela enizintela yenu intela yenu incane kakhulu kunemali ekhandwa indlunkulu uma ukhuluma ngama-assets ase-KZN only uma ukhuluma ngo-N3 ukhuluma ngo-N2 ukhuluma nge-port ukhuluma nge-Richards Bay port ukhuluma nge-port yethu la ukhuluma ngo-Transnet ukhuluma nge-Tala Bank ukhuluma ngama-assets that we have in our province ukhuluma ngama-rentals angena kwingo yama-transport ile corruption le ngifrustrate kakhulu engenza kuthiwa nguhlanya because we have everything in place thina siyi-KZN only we can singakhokhela wonke umuntu in our country ilento esibangayo kwakhona ukuthi sifika kanjani la kuthiwa siyakweleta siyaboleka ngoba we have everything le bona sebefuna ukuyithatha kufanele depend endaweni eyodwa uKruger noRoger manje we understand ngiyakuzwa kahle because we have yonke imali esikhuluma ngayo uthi ke okugcina sengivala kwelika Thula Sizwe I gave him everything yokusebenzela kuyona and uthema efika yena hayi kuphandle la kuphandle endlunkulu he made sure ukuthi udivide kakhulu indlunkulu to an extent yokuthi wakwazi ukugxambukela yena ugxambukele this time ukungena kwi relationship kabani kaBukhosi umntwana uBukhosi bemvelo ezo kuzabakhwenyana omntwana basuka baya kubazali babo ukuthi ama issues esihlala khona ama-attend but abantwana every day badle ndawonye banikana imali bayasizana every day isihlalo is a different thing but ifamily is a different thing umfundisi uThula Sizwe uma ngabe bezolobola umntwana uBukhosi bemvelo eseyili ukocela abazali bakhutha bazobukela inkomo ubavimbe egate uthi kuzophazamisa ubudlelwane babo ubudlelwane bendlula mithi ngeke ikuthokozele okwenzeka kakhangela but obani abanye abazali bamazinyana kakhangela bafika indini usefuna ukunegotiate zona lezo zinto ngifuna ukucheck ungayivuma nje interview uzohlala phansi noThula Sizwe no Thula Sizwe ngiyayifuna baBlose because even kwakhona lapha ungibuza ukuthi ngangokwenzana enkantolo it's my responsibility mina lokho kulapha nokuba ukube kuthiwa angikaze ngize ngikuveze lezi zinto namhlanje ezisigijimisayo ngaba kaze kuzekiwe enkantolo because according to okwakusho umuntu onaphinda ngene kwasekuphelele we understand but the day nizwa abantu abaningi bezwa kwaphuma ngokhale sakhe embhenza ama-intathelo eningi zabaleka makufanele kukhulunywe lolu daba because abantwana basebelikhuzile ulwandle kwakhishwa nezinto kwa-general umkhwanazi wayamangalana ukuthi kwenzakalani ngoba yena wazi ukuthi uzofihla aqeda ahambe uzotshala umntwana enkosi aqede bahambe benze lokho kuphinde ku-escort indlula mithi ibiso la yiswa khona so there are so many things mina baBlose engifisa ukuthi ngibe nalabo abantu engihlale ngibakhotha ngiyafisa umbuze ama-facts umfundisi uThula Sizwe uhlanya lake lahlala nawe eGarden Court ngedate ethile umhla kabani 17 December lake lahlala nawe nanikhuluma ngani yini akutshengisa yona kube sekwenzakalani after that ngoba kwama questions ukuthi ngizokwenza kanjani because mina ngisiyinkosi angirelateile ngambekela lezi zinto ade ngitshela zona and ngasithi inkosi uChiliza in as much as amakhosi decide ukuthi akhese inkosi yaseMadung inkosi uShinga abe usihlalo wamakhosi ngenxa yokuthi une institutional memory and unane responsibility abevele nayo la sizoqhubeka nenkosi imdeputize because akakwazi yena ukukhuluma direct namakhosi because akasinkosi amakhosi awa address amakhosi that's why na government umuya kakhokta bebenza sho ukuthi bafike babika indoda yesigodi uminister deputy minister indoda yesigodi bese bethi through the office of the deputy minister Contralesa Woza okuyi organization affiliated namakhosi so that leyo nkosi bona bayiabsorbile bayibeka la bese kuba yiyona ezokwazi ukwenza izinto ezithinta amakhosi because uCocta is not for amakhosi
We were hoping ukuthi ngokungena kwenkosi uhlabisa for the first time kungena inkosi kwiposition ekuyona, then isizokwazi ukuthi kushintshe isystem, kushintshe iconstitution. That's why we're happy makuthiwa kwenziwa ama submissions okushintsha iconstitution, yokureviewa kushintshe iconstitution abantu. So ziphumile kakhulu indaba, but also he needs to account because indlunkulu yonke ayikaze transport umfundisi uThula Sizwe iya kephi iya eBloemfontein enkantolo, and ayikho ibudget ebhekene nalokho because i-deviation leyo, uma kwi-deviation let alone ukuthi ayikho kwi-province, outside the province, and worse akazokwenzeli amakhosi uyokwenzela amabutho, uyokwenzela abantu bakaButhelezi 2 rows enkantolo behlela abantu bakaButhelezi, and kwayena akakwazi ukungena enkantolo, which is the reason why sise inkantolo mina impela umphehlako abameli bomntwana umbonisa abameli bami personally osimelani. Uma uya nje enkantolo uya khona on record ka water and sanitation umuntu ovela usimelani advocate umenzi. Bonke labantu the very same bamela bala kwi-MK party. La sengine problem khona ukuthi should fanele sibe nabamela abanye manje asebezokwenza okunye because into kadala impofu igcina imconfuse ukuthi usay politician or ubambe illegal wing yobukhosi of which akusiye idumanokwe ezabamela bathinteka ngokuhlukana kwabo ngoba it's not about udala impofu. Bakhona bane capacity but they keep on begeja and sinama litigations all over because akekho senake lento wonke umuntu usegijimele la kufanele adle khona akhohle ukuthi why this in the first place. We understand. No, ngizwa kahle. So I think into esoyenza mhlambe embukele ekhaya sizozama ngazo zonke indlela yokuthi siphinde siyenze futhi enye interview la so breaka khona because unothi ukuthi ngithintile kananti nathi inhle uNational Chairperson weMK ayigcine singafika kuyona ngithintile kaadvocate Mkhwebane asifikanga kuyona benophedi ngicabanga yazi bekuthiwa phedi ngisuke ngicabangele intatheli le yadlula emhlabeni uphedi Happy. So there is one link to Mary Pat. So izinto enjalo eziningi asithi intanga but ul clarify le point umntwana ukuthi akahlali ikhanda uyizwele nawe akaqhabukeli futhi but sokwenza isiqiniseko sokuthi siyalokhuza siyazama ukuthola umfundisi uThula Sizwe or nabo bonke la bengathi uya name dropper nabo so lele sibacubungulile zawo bathola Judge Gwenya nabo sizobalanda isiqiniseko sokuthi bayabuya nabo bazoyithola iplatform yokuyiphendula bathi right to reply ngoba journalism I think it's very important hayi ukuthi cile uyishilo bengalitholi ithuba lokuthi bacacise nabo ngendlela bacacisa ngayo but ngicabanga ukuthi bongangishangela lokugcina nje umntwana so bese siyayivala uhlanya like applyela ukuhlanya. Yeah. Ukuhlanya ke ngiyahlanya abablose ababhedi mabesho njalo but ukuhlanya kwami ngiyagqoka ngaleso sikhathi umusa ufike la ozoshayisa khona hayi ilokho ekuthiwa uyahlanya masibantu yabona kunale ibongo nje kwazi ukuthi alifakwe ekhanda lakhe liyaqhoqeza o lenze njani hayi lokho ngiyaku-applyela. I respect people a lot, I respect indlunkulu yonke, I respect amakhosi na everyone else ngisho ingane encane but uma ngabe usuphuma esandleni it doesn't matter especially because ngiyakwazi ufike kanjani la ngiyakwazi ukuthi ubani and iyona reason eyenza ukuthi ngigcine kungathi ngiyama-attack ngim-approach kahle umfundisi uThula Sizwe uxolo umfundisi ngaqhugeza wazi wathi ngubani wangidelela yena kuqala ubani angikwazi wena since wena umuntu mayethi uxolo ufuna ukukhuluma nawe bese wena uzothi awumazi ubekade etheni kuwena uzozofikela asimzami sokwenza sure ukuthi siyamzama kukhona eyokugcina engifuna ukuyibuza nje just 5 questions. Are you a Chiefs supporter or a Pirates fan? AmaZulu support or AmaZulu okay into esegazini mhlambe isilo umntwana uMisuzulu or Qedele indlula methi no angithi sikhuluma Simakade manje Simakade or indlula methi owenze njani hayi ukhetha between the two hayi angikwazi ukhetha it's not my place no ngisho kulo 5 questions uyakhetha uphucele ukuthi no not this one angikhethi that's why ngihlale ngiyibeka bablo sengiqeda ukuchazela manje ukuthi yini eyenza ukuthi ngisebenze noThula Sizwe uya understand ukudla kwesintu or ukudla kwasekhaya hayi ukudla kwasintu baba ukudla kwesintu uflyer economy or business class it depends ukuthi ngiyapi and who's funding my trip
Because angithi But you're down for whatever. Yes, ngikwenza konke. Who's funding you? Who's funding you? Hayi kune-budget specific mfowethu edila nalezi zinto yonke into nohlelo lwakhona olusebenzayo kuphinde kube nakwi-private. That's why nginane-platform enye outside ama-protocols omsebenzi engiwenzayo because ngiyakwazi ukuphuma la enginama-protocols lawa acabanga ukuthi because fanele mina ngifandwe uma ngiyethini or fanele kwenze njani bese ngisebenza ngoba fanele ngimele iqiniso ukuthi wena kuwe bayakhokhela mina angikhokhelela ukuthi ngikhuluma okungeyikho uya-understand. Lokho okunye engike ngizwa amasosha abantu bacabanga ukuthi amasosha ami lawo ngihamba nawo akusiwo amasosha ami amakhosi ayekhona yikho ngithe kuwe ngisebenza evidence and I would love to have a platform with specifically umfundisi uThula Sizwe la sohlala khona isizwe ngisho abekuthiwa basinika i-studio noma ngabe i-hour noma yini I'll produce what I have here which was the reason why ngigcine ngim-attack phambi kwabantwana because abantwana ibona bazosho ukuthi ngubani la again phambi kwale media ngoba yena usebenzisa ama-platforms lawo engafinyelelanga mina kuwona ngoba yena u-MEC kaCoct wahamba wayobhala kwaCoct now sila asiqedele khona la lento because mina ngisebenza nge-evidence bablos and I would love ukuthi ngalelo date usithinta ngiyazi abantu bayophenika ukuthi hawu ngekudabula abantu basaba kuthiwa uyanqumana umfundisi uThula Sizwe ngangekho angaze ngibabone futhi akabanqumile kodwa ngiyezwa kodwa ikhona idocket engayibona enginequery namanje ukuthi uCoct awubophi ngani and again abantwana abanento ethi awubophi ama-Hawks awabophi ngani again awabophi ngani makuziwa kwi-case kaKhabonene because there is evidence uze wamseklisha esehluleke 3 times enkantolo edlulisa i-case kwakufanele kule nkantolo ade sikuyona eBloemfontein ababophi ngani and there is evidence enough kanti kuboshwa abahluphekile nibabo Blos so ke thina ke makuthi uzosibulala uyosibulalela iqiniso ngoba akekho ongaphezulu komthetho especially not in the name of indlunkulu that's what eyamkhipha ngomnyango because abantu besebethi uvikelwe indlunkulu nokuba uyaqhubeka ubhulisha abantu wenza kwakwenzayo samkhipha waphuma but by the way into engakutshela yona breaking all the protocols into engakutshela yona ukuthi kwayena siyazama ukumthola kakhulu ngiyakhumbula ucingweni ngiye ngamthola ucingweni kwaukuthi network kwayangathi ayihambi kahle ngoba naye sasifuna ukum-invite ukuthi sizokhuluma naye njengoba sikhuluma nawe kanjena but hopefully ukuthi sizogcina simtholile naye ngoba ibalekile i-right to reply ezinye zezinto eyishoyo kuyoba ngcono ukuthi alithole ithuba lokuthi ayibeke ngendlela ayibeka ngayo but nje ake ngibonge kakhulu umntwana ukuthi ushiye yonke ngiyacabanga ukuthi ubusy kakhulu matasa kakhulu kodwa manje ukwazile ukuthi usenze isikhathi ukuthi uze kwi-News Avenue ubhoboka ngezinto kahle sifundile okuningi kakhulu into ethinta ubukhosi okade uyikhuluma sifunda okukhulu khona hopefully ukuthi next time sizoba khona isikhathi ukuthi siphinde sihlale phansi nomntana uLondi ngabo azosithatha futhi asibeke ngezinto eziningi but ngisamile ukwazi ukuthi ucabanga ngabani umntwana uMisuzulu isilo uMisuzulu ori neither or angicabangi noyedwa ngenza mina ekufanele ngikwenze ngiseva sona isihlalo leso ngisho ngabe kuthiwa akubanga ngisho oyedwa wabo kusengathiwa kuvelele igama I'll do umsebenzi wami futhi ngizowenza ngokuthembeka of which nansi evidence phela it's a matter of ukuthi kufika umfundisi oThula Sizwe confirm ukuthi nake nahlala yini ngempela nalomntwana wathini wasewenzani ukunikeni ikhona ni proof mina ila ngisuke sengisola khona ithuve lathi esuka ke abededela ama clips ke bese kuba inkinga ke ngoba that's what I work with mina nje ngifuna ukwazi kakhulu ukuthi uzonda amagwala or indlula mithi KZN, it's been real. Tell your friends about the News Avenue. Subscribe, like, OMJ, wenze konke nje dlala nathi nje sidlale nawe. Don't you dare do what I wouldn't do. If you do it, please take pictures. Abayilandele le channel yakho bablose kakhulu vele ngoba izongena nakwelami page vele kuzosuka ukushisa vele ustandard kuzofanele bakulandele but ngelinye ilanga bablose uyabona ngifana nomuntu obethi iqhindi lapha nalapha engathi ngelinye ilanga kungaba
Nanizenza kuqala lezi zinto intatheli zaqala ukuthi kube kakhulu kuma radio station njengoba kuyasebenza nakwivuma FM phela ngithi ngikwazi kudala mina beniba nayo into efana nale yenziwa uIC mangabe kuzohlala amaqembu babeke bonke labantu ekufanele khuluma ngabe sekuba neaudience yakhona efisa ukuba ukubuza imibuzo angifisi sibe neplatform yethu sobabili kanje ngiyafisa ukuthi singahlala estage usetup istudio noma ehall bese all these parties khona mangizothi ngithi nangu siba mina ngiyazwana nokukhomba umuntu manje la ngifuna aphike mathi uyaphika ngibe ngibhoncula i-evidence and iyona into esiyenza ukuthi abantu bangisabe kakhulu babe oblosa because they think ukuthi ngiyarekhodana ngishabe ngangarekhodile kulo meeting ungitshelile ucela nisikhakhana athi ngibe careful but anyway it's one of those things I think into enjalo sizoyiprepare sibone ukuthi sihambisana nayo kanjani uminenhle eMthembu la uzoyihlela because elections are looming anyway we will have to abantu maqhubeka indlela ekwenzeka ngakhona iziningi izinto abantu abacabanga ukuthi zilento abayibona emehlweni nazo kungesizo so the sooner we do this kungabi kungaze kufike imali lezi zo June July akube manje ngoba hayi basazonqomana fowethu and into esabavimbile ukuthi wonke umuntu akanamali njengoba sikhuluma bambalwa abanemali othula sizwe so siyabonga kakhulu Londi umntwana uLondi Ncamu wase esigodlweni sasezulwini lapha ku Double Amanzi kampani ungakhohlwa ukuthi njengoba kuningi bekufanele sikhulume uzokuthola futhi kule episode yethu ezophinda ilandele ethinta into eziningi ke sizwile umntwana ethinta into ethinta onathi hleke into ethinta iMK kahle neemblem and stuff into ethinta nomfundisi uThula Sizwe uzoyithola kule episode le elandelayo keep it true.